U Bosni kako je korona došla, čuješ li ti mene, potražnja za brašnom veća nego za spidom. Daj bježi. Ja moja kona. Šuti, glad ubija, ne korona i vlada nas ubija. Ti šuti, Bosanci su složan narod. Čim vide policiju odmah blicaju. Dosta u nas u Bosni od korone doktori liječe 14 dana, a ja se sama izliječila, huda majko, za 7 dana. Eto šta ti je ta korona. Da li će nam koronavirus napast Vladu? Neće, Vladu neće, na životinje koronavirus ne udara. Jesi čula i ti čuj? Na životinje virus ne udara. U Bosni, jesi li čula, koronavirus ne da škole da rade i opštine, ali zato kafići ubiše i diskoteke ubiše, ubi naš narod. Korona je virus toliko opasan da familije iz Njemačke ne smiju poslat svojim pare preko Western Uniona. Ja bi eto poslao sad mami para, puno ja bi poslao, ali ne mrem poslat, mora mi majku udarit koronavirus i kućeš. A kako tek na ručak svoje zovu oti tam što su po njemački? Nikako po njemački nema ručkova, kafa, nema ništa. Sve se zabranilo. Šuti draga, za sve ima lijeka, ali za budale nema. Zato se ne bojte korone i virusa, bojte se carina virusa. Toliko od mene za vas. Što se tiče korone i toga nema, dragi narode. Slobodno se jebte u Bosni. To legendo!